جرونا هیا کردستان ج روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو ده تیرمه 2026 روجا اینی امیش ور بلتان دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی بین آوری بله جاری که دما خوش به بینرین هجا روش تنو دچن پرانیا روجان ج هما بجم و هفن کو سحار روج درد که و ایواری جیم آواد بله بویرین کود نواوی روژه در رو دادن و جاری واتل وی روژه باردکن که یک جوان جیم 11 تیرمه یکو تفگر آزادیا کرد به آوه که سمبولیک چک شوتاندن و پارادیگمای خوشی گوهرد سالک دی سروی گاویر در باز بوم رویبریا تفگر داقینیه که دکاره باندورا پیواجوی آشتی دیار بکدام تفگر دیار کرد که او دو تکوشنا سیاست دموکراتیک ده به اصرارن لی پیشوانه چون آنگو جهانی نادسراداری جبو پیواجوی کود ده مشاندن جرخنه کر هر وها گوت دسراداری AKP MHP حتی نها گاوین پیوست نا آویتیه هر وها خالین سرکه ین پیوست که ده قانونا چارچوه ده دوی ورن آویتین جیب یک بی یک ریس کر. سالک پشتی وینه کو جعوی جهان السربون سالک piştî merasîma şewtandina çekan Arkadaşlar biz metni okuduk. îro jî rêveberiya tevgerê peyameke nû û balkêş belav kir. Pêvajoya aştiyî, çareseriya siyasî ya pirsgirêka Kurd û berpirsyariya hikûmetê di vê pêvajoyê de hat destnîşankirin. Rêveberiya tevgerê bi boneya salvegera yekemîn a merasîma çekşewtandinê a 11 tîrmeha 2025 daxuyaniyek berfireh belav kir. Nayê naskirin Di daxuyaniyê de hat gotin merasîma di şikefta Casanayê de bi beşdariya besê hozat û 29 endamên din hatibû darxistin sembola veguhestina ji têkoşîna çekdarî bo stratejiya siyasî ya demokratîk bû. birêxistkirina ji pêşketina wê Rêveberiya tevgerê diyar kir piştî banga aştî û civaka demokratîka rêber Apo a di 27 Sibatê de agirbest hat ragihandin PKK di kongreya xwe de biryara fesixkirinê û bi dawîkirina têkoşîna çekdarî stend û ji bo pêşvebirina pêvajoya siyasî gelek gav hatin avêtin. Hat destnîşankirin ku tevî derbasbûna salekê ji aliyê hikûmetê ve diwarê hiqûqî û siyasî de gavên ku pêvajo pêdivî pê hebûn nehatin avêtin. Varılan aşama yeni adımlarla civaka me êzîdî dîsa Li gorî daxuyaniyê ev rewş di nava raya giştî de bûye sedema fikar û gumanan. Rêveberiya tevgerê balkişand li ser mijara qanûna çarçoveyê û got çareseriya rast di vê rewşa rêber Apo qadroyên pêşeng û çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd bi rengekî fireh di nav çarçoveya hiqûqî de destnîşan bike. di vê sed sala pêşiya me de ancak bi demokrasiyeke tamamî Her wa anî ziman têkîldarî qanûna çarçoveyê ew nehatine agahdar-kirin. Di dawiya daxuyaniyê de hat diyarkirin tevgera azadiyê li ser stratejiya siyasî ya demokratîk israr dike û ev bang kir. Em bang li hemû aliyên ji bo avakirina Tirkiyeyeke demokratîk û çareseriya aştiyane pirsgirêka Kurd dikin ku berpirsyariya xwe bicih bînin. Gerçekten iktidar bu süreci seçimle bağlantı ele alıyor. Komeraya Mafî Mirovan îhadê jî di rapora xwe ya çavderiyê de bi dawîbûna şer weke xaleke dîrokî bi navkiro got bêdengiya çekan ji bo aştiyê têrê nake ji bo aştiya mayîn de gavên demokratîk pêwîst dikin. İhadî rapora çavderiya pêvajoya aştiyê ya PKK ya xwe ku ji yekê cotmeha 2024 heta yekê tîrmeha 2026 ve de hewîne biraya giştî re parve kir. Herçi qasî komeleyê rawestandina şerweke pêşketineke dîrokî li ser rêya aştiyê binavkir jî teqez kir ku ev bi tena serê xwe ji bo aştiyeke mayîn de têr nake. Di raporê de hate destnîşankirin ku ji bo pêvajo pêş bikeve divê qanûneke çarçoveya berfireh di parlamentoya Tirkiye de were pejirandin. Her wiha reformên demokratîkbûnê werin bilezkirin, azadiya ramanê were misogerkirin û di derbarê demokrasiya herêmî de gav werin avêtin.
Di raporê de rola Rêber Abdullah Öcalan di pêvajoya bêçekirinê de bi girîngî hate destnîşankirin. Ihadê daxuyaniya xwe bi vê peyamê bidawî kir. Bêdenkirina çekan weke derfeteke girîng hate nirxandin. Ji bo ku ev derfet veguhere aştiyeke mayînde ew bi avêtina gavên ku dê hiqûq, demokrasî û lihevhatina civakê xurt bikeve girêdayî. Di pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk de hemû çav li ser rêzîknameyên ku yasayî yên li parlamentoya Tirkiye derbikevine her divê çarçoveyê de rêveberiya Dem Partiyê di civîneke berfireh ya ji bo rojnamavanan de rewşa heyî baweke berfirehî vegotin wan anîn ziman ku heta niha ne wan û ne jî rêberapo qanûna çarçoveyê nedîtine bi vê yekê re metirsî û bêbaweriya di nava civakê de derketiye jî anîn ziman. Değerli yoldaşlar, Pêvajoya aştî û civaka demokratîk re Dem Partî di nava trafîkeke zêde ya dîplomasiyê de ye. sorun ve Türkiye'de bir Cîgirê hevserokê Dem Partiyê Tayyip Temel diyar kir, pêvajo ne bi rêkeftineke veşartî, lê piştî banga Dewlet Baxçelî pêk hatiye û rêber Apo ev bang wekî derfeteke dîrokî dîtiye. Temel teqez kir, biryara PKK ya danîna çekan û belavkirina rêxistinê gaveke dîrokî ye ber bi bidawîkirina şerve ye. Wî diyar kir ev gav ne ji bo xurtkirina tut desthilatdariyeke siyasî ye, lê ji bo bidawîkirina şerê 5 salî hatiye avêtin. Yek ji mijarên herî girîng ên di civînê de qanûna çarçoveyî ya çeverêkirî bû. Tayyip Temel diyar kir ku pêşnûmeya qanûnê hîn negîştiye wan û Rêber Öcalan. kodların sürdüğü Ya bir de bu Kürt kökenli diyorsun. Ev daxuyanî bi nirxandineke parlamenterê Dem Partiyê Saruhan Oluç ve hate temam kirin. Oluç teqez kir ku danîna çekan bi tenê têrê nake, divê pêvajoya vegerê bi garantiyên yasayî were meşandin. Wî diyar kir afirandina hevdem a mekanîzmayên vegerê rêziknameyên bicîhanînê û garantiyên yasayî girîngin. Ya bir de bu Kürt kökenli diyorsunuz ya ikide bir. Benzer muameleler tarihte mizah Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan şiroveyên raya giştî yên ku dibêjin lihevkirin hatiye kirin zelal kir. Doğan diyar kir hîn metneke yasayî ya lihevkirî tune ye. Lê di meha tîrmeyê de îradeya siyasî ya ji bo pêşvebirina pêvajoyê hatiye nîşandan. Her wiha destnîşan kir ku têkîliya bi îmraliyê re demeke dirêja qutbûye û derengketina tedbîrên avakirina baweriyê pêvajo tevlihevkiriye. ne oluyor? Bundan sonra ne olacak diye. Rêveberên Dem Partiyê ev peyamdan pêvajoya çareseriyê tenê bi bêdenkirina çekan nayê temam kirin. Aştiya mayîn de tenê bi reformên demokratîk mümkün ku divê ji hêla parlamentoyê ve bêne bi rêvebirin û garantiyên wan ên qanûnî yên bihêz hebin. İzlenmesi gereken yöntemin şeffaflığının, olabildiğince şeffaflığının dünyada ilk kez biz çatışma çözmüyoruz. Ve Türkiye Belêvînerên hêjama ji pêvajoyê dest pê kir ber ku ew daxuyanê ku jaliyê tevger azadiyê ve hatî dayîn wekî yek ji mijarên sereke û bûyera herî balkêşa ku derketibû pêş bû. Lê li Sûriye jî gelek nûçeyên me hene ku em bûyera par ve bikin ku yek ji wan li Sûriye zehmetiyên aborî her ku diçe girantir dibe ev rewş li gelek bajar û navçeyan bûye sedema ku rojane nerazîbûn were nîşandan. Li tebqayê jî welatê ji bo başkirina şert û mercên jiyanî û xizmetguzariyan daketin qadan. Xwepêşandêran nerazîbûn li dijî polîtîkayên hikûmeta demkî ya Şamê nîşandan. Di çalakiyên xwe de bertek nîşanî dijwariyên aborî û kêmbûna xizmetguzariyê dan. Her wiha daxwaz kirin ku şert û mercên jiyanî zûtir baş bibin. Di xwepêşandanê de bank hate kirin ku berpirsên Şamê bersiveke bilez bidin daxwazên gel û ji bo çareserkirina pirsgirêkên rojane gavên pratîkî biavêjin. Welatiyan diyar kirin ku bilindbûna nirxan, kêmbûna xizmetên bingehên û dijwariyên jiyanî barê giran li ser malbatan datîne. Xwepêşandêran gotin heta ku şert û mercên jiyanî baş nebin, ew ê daxwazên xwe bi rêbazên aştiya ne bidomînin.
بمركز انا عارفه مطلع عليه وجيت قلنا لهم انتم عندكم جيش رديف وقوموا من القانون مثل ما تريدون والفساد بها متشرد لابعد الحدود بدل ما يحاسب المسؤول ينقل الى مكان اخر نفس ترتيب النظام سابقا يعني يعلق كانه او يرفع المنصب هذا كلام مرفوض. حاول الناس كثير يوصلون لمسؤول فلان الكلام يصل بدون استجابه النوبات المسؤول اصلا ما يريد يستقبلك يصير غلطان منك ما بده يستقبلك يعني بيستقزز منك. الاخر مسكين زعزع في عندي بيسوق صفر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا مواطن من 2010 انا عامل بلديه كلها طبقت عارفني يعني شنو انا عامل بلديه اليوم احنا بال 2026 جيب العلم هنا هنا ارفع شوي العلم خليه يقطعني هنا عندي بنيه معارضه هي العلم هنا بله بینرین هجا دو وقتا که کل نواز سوریه ده روشا آبوریا زحمت حین روشانه چالکین بوی آوی لسر آستا باجر و باجر کن لسوریه تینا لدار خستن لی لروشاوی کردستان روش هنک جویه که جداتر اوجیم دنوا دمین داویه ده پشتی هولدان پولیتیکین گوهرتنا ناوین باجرین کردانین لروشاوی کردستان جالیه حکمت دمکیا شامی و جاریم روزانه چالکین دشبریا لهمبری وی کتنا نشاندان ایروجی دوان کلیان ده لقامش دو چالکیه که بوی آوای هیم از دریش ناکمش برکن و چگانم جوانا جمعه لپیشیامه امی آگاهین هم برفرهتر جه جوانا ور بگیرین جوانا دمات خوش به دم باش سردار بله جوانا هم از جویه که دست پی بکم دو باجاری کوبانی بو ایروج لقامش دو دیاره لپشته چالکیه آماده کاری تیکرین دوی چارچوبه ده حتی نها نزگاتیه که بچه آویش بو چالکیه کو تیل داخستن چیه آرمانجا سرکیه وی چالکیه جی جوانا جمع و بینران را راگینی سردار چالاکیا کویرو هاتیه انجام دان باجار قامشلو از نابجم بت آلیکی سیاسی یانجی طور قصنی و گریده یلی خلکن باجار قامشلو بخوب اف خبیشاندان ارگانیزه کرنه و لدار قصنه چمکی پولیتیکاین ویداوی کو حکومت آدم کیا شامی حول ده ناو باجارین کردی تایبتی بگهره و کمیناک بریا چند روزا ناو کوبانی خواستن بکن عین العرب کو بلافیتیان لدر دورا کوبانی دالقاندن و خواستن ناو کوبانی بگهرن مدیل باجار کوبانی چندین خو پیشاندان انگلک مازن چبون ایجا لسرانسری روجاوی کردستانی و لاوروپا یجید کارن بیجم گلک برتک جبو و مسئله درکتنو قبول نکرن کو ناو کوبانی به عین العرب چمکی باجار کی کردای دوی دری د گلک دسکفتی و بر خدانی هات نکرن گلک شهید لوی دری هات نه داین جبو پارسنا وان دسکفتی و بر خدانا کو 2014 لکوبانی هاتی کرن و ناو کوبانی و که خوب مینه ایرو الباجار قامش لوجی خوب پیشاندان هاتی على دار خسن خلک باجار قامش لو المشل دار خسن يعني وك داخویانی و اجرای گشیره بدن ایجاش بکو ازیده تر درش نکم از خوازم میوانه من باخون نه برز غریب حسو میوانه من برز غریب ایرو هندر کتنه و خوب پیشاندانه هند خوازن چه پیامی بدن جبو گو هرتنا هن ناو باجاران سپاس دکن نه ام با پیشاندان گوجبو با کوبانی تینه کرن حمیا سلاف دکن ذات حکومت دمکی دبیجه هرمین کردی د سوریه دهن هرمین کردی ناس دکه و بناوی کردی ناس دکه اما بناوی بحث آگواتن بعین وینا ویجی ناس بکه افجی نه اواگه یعنی نه کاره که حکومت دمکی دبیدا ناوی باجار کوبانی بکه عین العرب و باجار دیری که بکه مالکیه و باجار عفرین بکه عروبه یعنی نسیتک راسته demek siyaseta partiya bas hin pektine lekuri wiş tevdigerre Kubani bajaregi Kurdi kevne o Kubani navegi Kurdiye jibavu kala da maya evnav jibapire me da maya evnav eğer iro rahat khazim bigawrin em tevle navin yani emi şermezar bikin protesto bikin zat halk lember ve derketiye iro navi Kubani cihani atiye belaf kiren yani cihanet encama berxudana Kubani'ye de ev zedetleri 14-15 salın nava berxudana gimezin de asta cihanet roja ki dünyada hatta vakatandın bu xudi derketina Kubani ne xudi derketina aynel Arab
ودعيني وقتي دجي يعني بلكي بصدا جوان شورشگر جوان انترناسيونال بري خدانا باجار كوباني جبو باراستني في باجاري بكن باراستنا نرخ في باجاري وشورشا في باجاري بكن لهمبر كي لهمبر ترور اگو هبو دخواست ارادا گلان بنيده تنه بكن وانجي دخواست كوباني بكن عين الاسلام يعني بن الرفاي سياستا متردد سیاست کی اخلاق عدالت تدانینه شوازه چوا کی کانه وره کوبانی ناوی کوبانی الگوری خوا بده گوارتن ام به تبل نابنه و نه راسته آن راست هرمین می کردی الگوری تیبت مندین مل گوری چاندامه الگوری دیروکن باجارد ما ناوی وانی رسن چنه و ناونا ورنه اریکرن و ناونا ورنه رسمیت کرن فرمی کرن گوی چاقی مزارمن ام کانم هفره چوا جیان بکن سپاس کم که از الورجی پیامک دژی ور بگرم یاد اون ایرو در کتن خو پیشاندانه دخوازن ناوین هرمین کردی باجارین کردی بگوهرن هن وک دایکن ویشورشی دایکن ولات پاریزی کرد هن خودی چ پیامو هلوستن خودی پیامو هلوستن امیرو چالاکیل بازار قام سودا دخینن جبو ناوی کوبانه جبر ناوی کوبانه ناوی کی کونه و ناوی کی بهزار سالای نب ایروی اف ناف نای گهرتن رژیم باس کربو عین العرب انا جيت خوازم بكن عين العرب بسياستك قمار اف كوبانيه اف 16 سال عم دو كوباني شرد كن ما كوباني بخوينا خورت قزاني بخوينا قهرمان انيه اف كوباني ناي غورتن جبر ما بخويني اني كوبانا كردايه كوبانا كتكو برازايه اف كوباني ناي غورتن او چبيجن او چبنا بيجن نكار ناوي بازار ما ناوي گوندي ما خرابكن ناوي گوندي ما ناوي بازار ما ناوي بريه نا او نا وقت بحث بون ناوي ما ناوي برينه چما ناوي ما خرابكن ايگو ناوي ما خرابكن دبن وتننا وقت دبن وتننا مهنه وناوي كوباني وناوي بازار ما وناوي گوندي ما خرانه به جبر ما قهرمان كوباني دانينه بابا كواري قالاتو وافينه دانينه ام كوباني نا گهرن وناي گهرتن وسپاس دکم جوار باش بوتا از داوی پیام جوانان نور بگرم ایرو و اف خو پیشاندان ارگانیزه کریه هند خوازن چه هل وسو پیامی بده خود اس بگه بخیرات نوت کنم وجنین جوان شورشگرم در باسی تخابونه سر اساس انو ام دبینن حکومت دمکی اول شی چون دبستانی ما ناوی شهیدین ما سر دبستانان سر چه اساسی ناوی دبستانی ما سر ناوی شهیدارات کن ودرن ناوي ايه مرسي بريد خيناتي اش دبستانا خلاص بون چون باجارة سر چه اساسي سر كوباني دبي عين عرب كوباني نا عين عرب كوباني دبينه كوباني و ام دنگي خود هنا حمي باجارة ام بهبيت كن حمي باجار در كيفن ام بهبيت كن حمي باجار قش در كيفن مشاد اخو يعني بتشبه در كيفن يعني كوباني شنو يهبكن عين عرب وبيدك يهبكن نزاك ويدك ام بهبيت كن سر خو بسكن قش زور سپاش بوتا بله سردار نها دکارم و بیجم دمه که دکو حکومت آدم کیا شامی شر شانه رژیم بعثه که گله کس گرتن دبن وینا بیده ایرو هم دبینن ذهنیت رژیم بعثه دخوازن لسر باجارین کردی بدن جیب جی کرن یک جوان جی گوهرتنا ناوین باجارین کردی وک کوبانی کو دخوازن بکن عین عربو دروجن پیش ده ایدی هگر کو ناوی کوبانی گوهرتن و باجار دي ترجي وككوباني يعني وهول بدن بوهرن جبويجي نتن الباجاري كوباني ايرو لقامش تو سبجي ديال حمي باجارين دي ترين روجاوي كردستاني كرد لقادابنو داخوازا مافو ناسنامه كردايتي اخو بكن بله جوانا بريا كاس بداوي بكم او جنا جوان ميواناتا يا جنا جوانا هيجاجي بالک چند سر خاله که گله گرین که بریا چند دمکی بو ناوی زانینگاه بو بریا دمکی بو ناوی دادیه بو هر تم اف مجارا ناف دخن روجه ویده بریا نهاجی توج سرویه که سر وقتی که دما فرمانداری گشتی قصده مظلوم عبدی ده هفیوینه که تایبت بو تلویزیون آمده بحثا مجارین خصوصیت حرمین کردی کربو گلو پشتی برتکین کل روجاوی کردستان درکتی قط تکلداری ویه که دانوستاندن دنابرا حرمی او شامیل پیک هاتیه لسرویه که آگاهی ته یا نه
سردار نها جبو گوهرتنا ناو دبستانان تایبتی از بیجم لگوری هند شافکانین می تایبت تکل یعنی تکلی به سازیا مالبات شهیدا را هات بو کرن جبو گوهرتنا ناو دبستانان کل سر ناو شهیدان هات بو دانین وان لیستک شامی شاند بون بناو همو يعني نافين عربي بون شاند بون خاص بون نافين دبستان ورن گوهرتن سازي مالبات شهيدان روجاوي كردستان افيك رد كرب قبول نكربو جبويج حتى نها لروجاوي كردستان نافي دبستان نهات نگوهرتن يعني هند ناف ديالوغ دنا هم سازي مالبات شهيده همجي ريفبريا خسر بالشامير دنافا دانو ستاندنا دا ويچاوا نافي دبستان لروجاوي كردستان بيجن لسر يعني صيغتكي هفبش كو بكاربن لهف بكنو نافي دبستان چاوا بچرنگي وري گوهرتن لحالي حاضر تو ناوي دبستان الروجاوي كردستاني لهرمين كردي طيبتي نهات يا جوهرتن سازيا مالبات شهيده بخوجي بريان هما لقلوان هف بيفينجي تشيكر بود گوتن سازيا روجاوي كردستاني ان كردستاني الروجاوي كردستاني بخوينا با شهيدان ابابو بخوينا با شهيدان حتاني كليا داوي مكاريبو الناسنامه چاند و زمان خبارس با ايرو چاوا حكومت ادمكيا شامي ورا لباجارين كردي ناوي دبستاني وان شهيدين وان بگوهرن جبوي قال لك هل وصلنا رازي بوندر كتن جبوي سردار اسكارم بيجم حتى نها تو گوهرتن چنه بو يدناوي دبستان انده چه گوهرتن چنه بو يدناوي باجارن جزيره روجاوي كردستان ده ایجاد روجن پیجا چاو بچرنگي ديالوگ ورن کرن هين نايزاني بله جوانا جمانو چگهانامه ج قامشتو ناوندا قامشتو لجي پیشا جه سازیا جوانان بوم آگاهیین تکلدار حلوستین به طیبتی تکلداری هولدان پولیتیکین رژیما شامیین گوهرتنا ناوین باشران آگاهی به مرا پار وکر گله گله سپاس جوانا هر هبی بری بینرین هجا اف دمک تکلداری ناوین به کردی به طیبتی پولیتیکای که حکومت دمکیا شامی هیا کو خلق لهرمی به گوهرتنا ناوان ده مشکل او هاو ده اف پولیتیکای خوین به وی آوایی گوهرتنا ناوان ده بده سریکرن آنگو مشن روجاوا سرکه یا سوریه جی به وی کی بده مجول کرن لیم چالکین کو دوان روجین داویه ده پیک تنشی جاره کدن هلوستا گلی روجاوی کردستان یا لدیجی وان پولیتیکین حکومت دمکیا شامی به طیبت یا دمجارا گوهرتنا ناوین به زمان کردی ده جی دردخه هولی ما بحثا شامی کرن به شامی هر دوام بکن بریا دروشان بوم لشامی ریز تقیم پیک هاتبون وزارت کاری هندرین یا حکومت دمکیا سوریه راگاند کو برپرسیارین تقین هاتنه گرتن وزارت کاری هندرین یا سوریه انس خطاب لسرمجاری پیامک وشاند انس خطاب دیار کرد کو اندام شانه کو پیوندی وان به ایرشین لشامیر حی هاتنه گرتن و دست نشان کرد کو لیپرسین دومنو گوت پشتی کو لیپرسین بداوی بون اوی دیناسنامه اندام نشانه رولا وان ده تقینی ده هبو پارو بکن لنزیکی وزارت گشتیاری یا سوریه یا لشامی روژا سیشمی دو تقین چی ببون دوان تقینان ده چارجی پولیس به گشتی 18 کس بریندار ببون سرکماری فرانسی ایمانوئل ماکرون جی همان روژه لشامی بو پشت ایرش هات راگاندن کو دما هیزن اولهیه لحرمی لگرین دکرن دو بمبین کو هاتنن بجه کرن تقیانه آلمانیا پشتی نزدیکی دهن سالان هزین خواهین لحول ریا حریما کردستانی ودکشن او کامپا خواه لشکریا لبر بجاره که ده هما بشه دیگره برلین دبیشه کو لیگرین او شیوازا میسیونین دو گوهر لی خباتا لشکری لعراقی به کمک پچوکتر ده دوام بکه وزارت پاراستنی یا آلمانی بریاردا کو کامپا سرکی یا لشکرین خواه آل حول ری گاو بگاو بگیره لگوری روشنامه در شپیگل پرانیا لشکرین آلمانیا و جهریما کردستانی وکشن ل آلمانیا و د چارچوبه میسیون ناتو او کوالسیون ناونتوی لدجی داعش ده به کمک پچوکتر ل عراق بمینه کامپا حول رژ سال 2015 و یک جناوندین سرکین آلمانیا ل روشلاتا نافین بو لشکرین آلمانیا لور هزین پیشمرگی و هزین اولهیین عراق پرورده دکرن شورمندی دکرن او پشتگیریا لوجستیکی دانوان تفی گرتنا کامپی مجلس فدرالیا آلمانیا میسیونا عراقی حتی سهویکی چلیا 2027 دریش کریه.
جه فرماندارین یرکی شیار شفگر دیار کرکو هفپیمانیا پارتین روشلات کردستان گاوه که ارینیم یا دمه ده بو بگوتنا وی لگوری پیوستیا دمه دوی هم بیتر بخورد کرن او اف هفپیمانیا کو پیک خاتیه جی وره برفره کرن شیار شفگر گوت ام جبو آوا کرنا ارتش و فرمانداری هفپار آکوردی آمده نه. اندام فرمانداریا یکینین پارستنه این رجلات کردستانه شیار شفگر جاجان سان فیرا آخوی جی فرمانداری یره که شیار شفگر دی شخص علی حیدر قیتانده همو شهیدین شورش ببیرانی شیار شفگر آنی زمان کو اویج بو شهیدان تکوشین خواخورتر بکنو گود او روشا کو او نها پیر روبرونه انجام پلانکی دمدریج آهیزین هگمون و هوالبندنوانه کشتنا قاسم سلیمانی بو دسپیکا شهر گرم یه نافبرا ایران و اسرائیل و امریکای آرمانجا پلانا هیزین هگمون گوهرتنا هرمیه هرچه قاس ایران دخوازه دوی شهری ده خواه سرکفتی نشان بده جی دراستی ده تک چویه فرماندار یه که بلیف کر کو هیزین گریدای ایرانه لهرم هاتنا تصفیه کرن یان جی بهیز کرن شیار شفگر آنی زمان کو ایران دخوازه شهر بلاوی همو هرمه بکه و گود خویا دبی کو ایران دخوازه ببه هزا دستلاتدار آهرمه لی امریکا و اسرائیل دخوازن ایرانه که لگوری برجواندین خواه آوا بکن. جبوه که جی هول ددن کو ایرانه تسلیم بگرن. هر وها افشار شرکی دم دریجه و دبی کو بسالان جی دریج ببه. وکه گل کرد امنه کردین برینه. جبو شرکرین آن شر نکرین ام برجواندین گلان ددن برچاف. فرماندار یه که راگهاند کو پیدویا گل بخورد کرنا یک ریزی و یک دنگیه هیا و او آنی سرزمان گل دوی خواه بریخستن بکه دا بکار به هیزا خواه پسکریکین خواه چاره سر بکه وکی پجاک ام هر تم دو بیجن کو ام نه آلی گره شرن لی ام ته ایریشانجی به برسف ناهلن جبو بکارانینا تکنیکا سردمه ام هیزکی نوژنن و خودی پسپوریا پیویستن فرماندار یه که بالکشان سر هفپیمان پارتین کردی و او وکی گاوه که ارینی نرخان دو گود دوی یکیتیا نتوی بهتر آوا ببه و فرهتر ببه پجا کو یه که لگل یکیتیا گل کرد هاتنا آوا کرن ام ده فرقا گرینگیا دمه دنه و ام لگوری وی تفدگرن جبو آوا کرن ارتش و فرمانداری هفپار آ کردی ام خواه آمده دبینن لإيراني مراسم داوية جنازة سروكي أولي بري علي خامنئي هات لدارخستن پشتي هفته که مراسم لگلک دوران پیک هاتی ده خامنئي لباجر خوی جه لدایج بوی مشهد هات وشارتن لگوری مدیا دولتی ایرانی خامنئي ایرو صبح لتربية امام رضا کو یک جین هری پیروسین شیعیانه تی حسباندن هات وشارتن هاتا گوتن اف بریار لگوری داخوازا ویا داوی هات بوگرتن بری و شارتنه لی ایران و عراق هفته که تام مراسم جنازه و بیرانین هات لدارخستن لگور تخمین مدیای زدتری 30 میلیون کس بجداری وان مراسم بونه علی خامنه‌ای 28 سباتی ده ایرشا دولت یکبوین آمریکا و اسرائیل یال سر تهرانی ده هات بوکشتن ده همان دمیده کری وی و سروک اولی نو مشتبه خامنه‌ای ده تو مراسم که ده جی خویانه بوم او روژا مرنا باوی خواه حتی نهال سر چاپمنی قد خویانه کریه. جنازه خامنه‌ای ده دسپیک ده دویا بود ده مها آداری ده هاتبانه وشارتن لیش بر شرط و مرجین شر مراسم بود دمکی هاتبو پاشخستن. همه فریاد بزنیم یا حسین یا حسین یا پشتی لودکای ناتو یا لانقره و جاری حمو چاف لسر خطا واشنطن و تل آویو بون سروک دولت یکبوین آمریکای دونالد ترامپ و سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو
د پیوندیک تلفونی لگل هف بیک آنین روشا لروشلات ناوین و پیشکتنین داوی هر دوام نرخاندن تبنی نتانیاهو ین لسر داخوانین سروکمار ترکیه اردوغان جی دروژه و پیوندیه دبو. هورگلیین آخافتنا تلفونی یاد نابرا سروک دولتین یکبویین امریکای دانالد ترامپ و سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ده درکتن هولی. لگوری داخویانیه که جو اوفیسا سروک وزیر اسرائیل هر دو سروکان سر پیشکتنین حریمی و مجارین اولهی آخفینه. هاد دیار کرن وان لحف کرنه که هفریزی ادنا برا دولتین یک بویین امریکای و اسرائیل ده بدومینن. لیبله یک جمجارین هری بالکش این آخفتن جی ترکیه بو. هات راگاندن که سرک وزیر اسرائیل نتانیاهو فکارین خوین لسر داخویانین سروکومار ترکیه اردوغان و حکومتا وی ین دربار اسرائیل ده جی ترامپ را راگهاندیه. آلی اسرائیل راگهاند نتانیاهو ده هفدیتنه ده نرخاندنین خواه ین دربار اولهی اسرائیل ده پاروکریه و نیرینین خواه ین لسر پیشکتنین لحرمه جی ترامپ را راگهاندیه. نتانیاهو بری بانگ لریوبریا واشنطن کربو کل دیجی فروتنا بالافرین شهر این فا35 بو ترکیه درکوه. جالیه کی دن و مجارا ایرانی جی یک جروجه وین آخافتنا آلیان بو. لگوری راپورین دی چاپمنیا امریکی ده اسرائیل آگاهی استخبارات ین لسرگف محتمل این ایرانی ین لدیجی دانالد ترامپ به واشنطن را پاروکریه. حکومت ایرانی بری دیار کربو او پشتی کشتنا قاسم سلیمانی برسوی بده. پیوندی ترامپ نتانیاهو کود وقتی که آلوزیا دوام آل حرمه ده پیکات چالاکین دیپلوماتیک این دنابرا انقره، تل آویو و واشنطن ده دیسانی روشوی. دنگی چکان ج باشوری لبنانی کم نابه ارتشا اسرائیل راگهاند کو دپوین چکان ین حزب الله هاتنه روخاندن ده همان دمیده سرکمار لبنانی جوزف آونجی بانک لامریکای کرکو زخته لی اسرائیل بکن. باشور لبنانی دیسا بو قادا اپراسیونین لشکریم. ارتشا اسرائیل راگاند کو لحریم اولهی یال باشور لبنانی گلک دپوین چکان و جبل خانین حزب الله روخاندنه. لگوری داخلینیا ارتشی دناوا وان دپویان در روکت آویش تقمنی بمبین دستان و چکن جدا هبون. ارتشا اسرائیل دیار کرکو اف اپراسیون ده چارچوبیا استنکرنا کپاسیتیا لشکری حزب الله ده پیک هاتیم. ده همان دمیده سرکمار لبنان جوزف آونجی گوت بیروت پیدویا خو به دستکا دولت یکبوین آمریکای هیا داکو اسرائیل ایرشین خو راوستین او تواهی آخا لبنان جه درکوه. اون بالکشاند کو دوی همو چک تنه د دست دولت او سازین فرمی دبن او بریارین ولید به دستوردان آلیین در و بنداین. سرکمار لبنان ده همان دمیده احتمالا هفدیدنه که به سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را رد کرو گوت پاراستنا سردستیا لبنان او آشتیا نفخوی خطا سرعه دولتیه. جروشا کرینا ترکیه یا سیستم پاراستنا آسمانیا S-400 این روسی و حتی نها هر جی خود روژه ده گرتیه نها جی ادعا هنه کو انقره S-400 کم جی روسیه گرتی و جاری در باسی ولاتا که سیامین بکم کرملین دی بیجه اف مجاره که حساسه او به ترکیه را دناوا پیوندیاندنه. بردف که کرملین دیمیتری پسکوف لسر نوچا کو ترکیه و S-400 بفروشه ولاتا که سیامین آخویم. پسکوف دیار کرکو اف مجار پر حساسه او گوت او به انقره رد تکلیاندن او نقاش دوام دکن. وان ادیان هر وها هیوین کو ترکیه دکاره دیسا تبلی برنامه بالفرین شرین F-35 ببه زندی کر. قلمشوره که نزدیکی سرکمار ترکیه اردوغان نویساند کو وی آگاهی ورگرتیه پرگالین S-400 جه ولاته که کندا ویره هاتنه فروتن.
Tirkiye 2019 ji ber kirîna pergala S-400 ji Rûsyayê ji bername F-35 a bêpêşengiya Amerîkayê hate derxistin û paşê bi cezayên Katsara robroma. Daxuyaniya Kremlînê ya ku em bi Tirkiyeyê re diaxivin hêviya ku pêvajoyeke nû di derbarê mijara S-400 de dest pê bike xuya kir. Na hemû çav li ser daxuyaniyên fermî ya ku ji Enqereyê derbikeve ye. Parlamentoya Avrupayê dixwaze Tirkiye dagirkeriya xwe ya li Qibrîsê bi dawî bike û leşkerên xwe bi awayeke giştî ji Qibrîsê vekişîne. Parlamentoya Avrupayê Enqere bi binpêkirina mafên mirovan towanbar kir û daxwaz kir ku hêzên Tirkiye bi temamê ji giravê derkevin. Parlamentoya Avrupayê raporeke nû qebûl kir ku têde dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê a ji 1974 ve li Qibrîsê pêk aniye jî heye. Parlamento ji Enqereyê xwest ku ji Qibrîsê vekişe. Rapor bi piraniya dengan hate pejirandin. Di raporê de tê gotin, di dema operasyonê de binpêkirinên ciddî li dijî jin û zarokan hatine kirin û hebûna leşkerên Tirkiye li Bakurê Qibrîsê li dijî hiqûqa navneteweyî ye. Her weke ji Enqereyê xwest ku hêzên xwe demil dest û bi tevahî ji giravê derxîne, mafên mexdûrên nas bike û ji bo wan mekanîzmayên dadperweriyê û tazminatê pêk bîne. Enkare biryarê red kir. Cîgirê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz û Wezareta Karê derve gotin ev biryar tu hukmê xwenîne û Parlamentoya Avrupayê bi alîgeriya Aliyê Rom towanbar kir. Ev biryara Parlamentoya Awropa careke din nîqaş li ser hebûna leşkerên ya dewleta Tirkiye li Qibrîs û berpirsyariya dewletan di warê hiqûqa navneteweyî û mafê mirovan de xiste rojava navneteweyî. Li başûrê Spanyayê şewateke mezin a daristanan bo sedema trajediyeka giran herî kêm 11 kesan jiyana xwe jî dest dan 19 kes jî hîna wendana agahî ji wan nayê girtin desthilatdar diyar dikin ku piraniya qurbaniyan dibe ku geştyarên biyanî bin. Li herêma Endülûsî ya li başûrê Spanyayê şewateke mezin a daristanan her ku diçe girantir dibe. Li gorî agahiyên fermî herî kêm 11 kesan jiyana xwe jî dest dane û 19 kes jî hîna windan e. Desthilatdar dibêjin ku hejmara qurbaniyan dibe ku zêde bibe. Şewat roja pêşemê li nêzî bajarê Almayra ya li navçeya Los Halgorts dest pê kir. Heta niha bêtirî 3105 hektar daristan û zeviyên çandiniyê şewitîne. Her wiha 8 kes birîndar bûne û rewşa çar ciwan girane. Tê gotin piraniya qurbaniyan biyanîne. Li gorî lêkolînan destpêkê şewat dibe ku ji xeta elektrîkê ya ketiye sernebatan ên hişk dest pêkiriye. Ji bo vemirandina agir nêzîkî 400 agirkuş û leşker tevahiya şevê li qadên şewatê kar kirin û gelek malbat ji herêmê ji bo cihên biewle veguhestin. بلبینەرین هێژام لەبەر دیگەژین داویە بولتنا خۆی ساعت 7 دبێژین حتا جارێکە دین وەرین پێشیاوە هەر شاد و بەختەوار بن.